bersyukur nak Islam jong unongsan hima. Ada nama Liang, Này, học gìอยู่ apa motion tu deh? พี่วันทั้งนี้พี่วันลองเป็นพลอก Hai, พี่วันน้ำตาก็เอกเดากัน Iwan hang ni, bang Iwan ban Christian ni badan, nak mentah kan ke kam, kat ni ke bang Yogi, aduk kelas ni mentah, boleh saya jenit. Te halor kan ke dau, ya ke bang apa ban snow sen elam, nak mentah ke jong I. Ban suturu, nam tak kan ke dau, balai bagi badan bisa jenit haduk kan ni, bisa jenit nak mentah ke jong I. Amari misutu basati san langam nong trai maram sibun bangile pule dangli ndrei bangi ya kerdu eta ka kam ka jam hadu kata ndrei ngasim khia ya kata kapan I ya kata rib ka jen rib ngadon kam kapan wan berkesan yu hasnda ka ju ngan don bangane yang ringkat batu lagalong hakan kono kum uriu pada nang tapat sakawe bangayu I hagi social media ya gini ki parti sengrulum ki syukran tangkan ki jingkren bangin sas dang ban penkre siban penkre kai ka jumut ban penkre ka jum ki bakiwan penbig yangi man hak election ru ki kren ya kata ka badon ka manifesto re hadu menta ki ongi dan penkre kata ka bumut ba hapedeng ka jong ki bangaslu thu ba kim pada studi ya kata Hendrik syukran yang iban wan penbit nganamut ba marsin job kin le be jagana kakam Hendrik ki ong bangidang hap le studi ne le work ne le e ne kata ka bamut ka jingbu jong ki ka manifesto kimpat studi Hendrik kila grand lupa sakmat Hendrik kampoi seno ngai banga kerpat menta ya kini kiseng rulum ko jong I wat nom bu porsyu wat nom ong syu banginda studi haba pilabu ang tunga namun lakat sanpus namba kila de pule ya kita baro re hadu menta pimpat pule te ngong ko MLA jongi ko kiseng rulum to se menta nginya pai menta bane Christian hakane kapor บุยพี่ได้นะพี่วันเนี่ย ngadi na St. Mary's High School Long kundi class 12 mentang ayah neng dakajing sungu ya isa jengi bala Krisya nam ta jengi kina school way pa iway nakata kadaw imla benay nam ta jengi henry pa ni kulay benduay ya isa jengi bala sya nam ta jengi kina school at kadaw kalong ba amday bangi kwa pa niya pisya ikita ki MLA jengi henry pa kalong ba iskwa pa ay minsim ikita ki MLA jengi mo kum isa jengi ilap init sayi kumno bangi de benay nang ta kajing rengi recruit samla Ikloi benteng kata ka jingga je isa niru ngin teng kata ka kalanti ka ba isa e landengi de balikพี่วันmarwayพี่วันna St. Mary's balik New Year lang prolog sih nama ba kiwe ti ki ha banya likas gam ta kada nga shwan him de nang kata kada na mga wan hi nang madu kumensi mga ngay snow ba I isa naka social media nang ta ko hi ban wan dala najang ki ban page isa jingi bala sha kane ka jito nang ta jingi na school magkiso kya ila dero bagi kiwero nam ta kane ke ki jong bardan ay na babang ngai isa kano isa istom di hindi isa nang tala jong hindi isa nang ta jingi na kun samla nama bakadai manamangi kun samla imla panai le isa ipti kan isa go bhai mi school bangin la magkiso thu bahaya kane ka reception kasi bagi nam kamban tangon yang kasi ni ay ka su pi ay sang su ikimbal isa la batayangi kuno bakadai banai kuno kambang kay pagkajikan pat yaki para samla joki tentu nak semula ngiru pa tolong ki baslu kembal isa yang ila ya lamenti ngiru tungina yang khmat mangilong kum isa wala ngi nak school ko ndai ngi pisang ka bala ila kum bala isa pinang dawan ay biang jikersan ne pin ne kum no kat bai ba erdan idang sosakan ne kaba isa idang siyang pisang ne ngiru ikloi ngaru akloi panerat isa aduk menta ke sarkar ka persap ya kajing dawa pi kai kum kisamla pisoto tidak ai kajing tepat nga tu mangi kisamlang tepat ya kasuka wa kunuk nuru subha pe jang yang ngi nak school mo pe jang isa jungi ro bala wan ne nam ta jungi hi wi na mo yano lawan chisente dawai thau khana ne asnong dan em ki basen berkat dan em basosen nei lada dan ki basosen ei kin wan hi lada kim sosen ei te kat bakimon entah bardan la ya cita yau
balik ke mana nih sini tiba-tiba nih ya kan kita sana. Sengi lah yo ila sau sengi sam sengi. Oh. Tambah lo pipat lapor kayaknya tak lapor. Ngelakang ka marsiam tang ba ngadang perkat te. Teng ong ada lek ngelek bat no. Te ka marsiam boleh pakadang lek marwai ra boleh dorkan. Lek marwai boleh dorkat te. Kita lihat kayak nomor weh. Marwai ngelek kai. Kita boleh sibun. Te kermen ba iba ardan ru ba. La yo ka jing bam bo boleh la ai. Namana ka om jar benang boleh ong jar basliang. Tuan tu boleh menta iba ardan isliang. La yo ik om boleh. Isliang ikan la yo i bentan pendap ka bam boleh te. Kermen ba ardan in years camp. Ha ka buram ka jing sisa. Baka perthai kan yo i. Entah. Di Mei try pisutu kumno rai jik kajing tangan. Ha? Pisutu kumno jik tangan baran tak cita yau tangan. Pipat pisutu kumno ya kajing tangan. Kajing kan barden, ikan ya kahap, ikan ya kaburam, ikan ya kajing sisa. Yamlang kasalang biskit kli, ngangas lo kumta. Pipat lo na piliterai lekta. Pidan haying da tangan pidan am kajing sio kuat bam weh. Bam, tang bai barden ibam tang ba menta pat kat ne kajing jot kat ne yo i kajing jot kajing prakeng. Te hap tangan no i kajing sisa keng. Banyasat. Nama jisu cha jenget sau pamit sa sini ma. Te ujab iki bor baman. Te kermen ba adan menta dang cha tang Cita yau. tayo. Te kermen ba kane kan long kami sa keng. Dia nak katakan sila konstitusi, dia nak senang sasaran. Dia doni ke pengikuan tentang mungkin usung senang. Kebetulan kali kemat juga di tinggi, kebetulan besar sistem. Dia don hi kata kemensim, kesukia, lagi i kata kejington kam. Lagi dia ben review no, nomor bakat don ka an, aman ke sepuluh slam ben review ya kali kebentar. Dengiru pun kita senang ni ai kat tiga bon tiga tiang kata kajing kitbok kit riang ya i presiden barang ba jong ni ba aden milar sai boy ba idang yo kabor kajing syai itu lain ba kunjuru mani naka strong hi ngila ban ong ba udon kata ka mensim ka ba dia trelang Pion kan ngot ne. nyawan hane prangon Ini song lang ne pilih no na. in namar ba ni sa jengai tingi hapan ye lek no hi tingai ya ladi hi lawan la asin laisin ni Benar ai mesim ni. lawan ai mensim Pisutu kumno ya kan ka. Reservation polisi ke ba badan ni dawa. kalau ka mat ka pasisya pada don jemut hi marhaban ni pej kita kinong keren baro kita ada syakmat kalau ka igi ka badon kam sisya hi ba winyo ya kata ka nakalian ka sarkar ba kan padsyai no lakan khot ya keren ne em ya kene ka benta kalau ka pasisya ka jingdawa Kayak ke jikar pat pi yu mele la jong yang nasyallah. na ka bentau em le jongi ikarpat hi ba umi syakmat ba unya keren ya kene ka benta ri berkejat benreu ba lada don kata ka bensim kum kata ka bensim ke ye parari para jadi benreu umdai bersusong lade bu unsus ngapja menin kasnir ngila yale mi regi ngimlap umdon hajing Oh pila lagi wat yu mele. ngila yale Pila pun ni pas online. oh Yang kumno. te halor kani i bahet udon bahet saha penipu halor kani ka benta ba kila yale inin Bun ni lain. kila ya bon Toh itu lem pi ong ba pila bahayeng mele. Pi kami kenduk balai. Di Syam ni di pulang ke Bali seorang yang lelang sila konstitusi lelang de karbang hidang le nang lapo yang jungi di komisen kita Syam ba lagi kalah tentang dia song kabar dan tu kan kita belai kita Hai pila. Hai di. jingsa hai saja Hai. Asyik. Asora. Pi pun ni yang mong ni kumjawab ni. Dan cemat pilih kumno ba pi kenduk yang mele ta. Mele wat biang na. Kung kaji terpat ni sekolah berkepan ini kebaik baiklah mengatakan nama kan kita cing yaki jom ba arden belum presiden baik
yo ekta kejung Ngadai na kasnong tengri. Iwan mentahang ne na kabenta panyo I markhmat ya iba arden. Na marhabang isupay ya ka mobile man kamit ngepay mobile. Te isupay yang mobile hayeng ngim sunguhun ka mesim. Te mentang iwan hang ne na kabenta ban yo I markhmat ya I. Sidon ka jingkit pok kiruyang namar iba arden idei I pasayamoy. Te ngiru ngadai hi pasayamoy. Oh, disyukur mo. Syukur. Ti isayuan bah hayeng jong iro, hayeng jong ime ne. Isayuan bah lenter dan kam namar idei I pasayamoy. Ti ikit kle bah nak benta hayeng semru. Ti isayuan lenter ki kam kat bangingi khot. Ti mentaru habangi yo I ya kejing thia jong ibadan hang ne ya kejing sakhan jong ibadan. Ti kuntang iro dakam mesim ngi ai tilot ibadan. Hayeng rengel sno bakam don jing mentoy tang hayeng. Ngakwa baik bangan wan hang ne ban yo I mar khmat ya ka dur khmat jong I. Te hakane ka por ngi wan hang ne sikali mentah sni. Kidon ki bala wan nasionong jong I haki sri ki bala dep. Te kidon ru ki badang saperkat ngan yan lek ndrei mentangi ngi wan sikali. Te ngasngoba ubarden ka jingle jong barden ngang kitpok ki ruang I pa in nang yang scam haki kijat ublei undon ring kat ya I ba kane ka kam kan long ka ba ya syafak te ngai ba ublei na jerong yo I ya ki nang bangi ki jaj benriu khasi ngin long sisa ta ki kun ti ba uba orden unda yang scam na ka benta jong I ki kun krit jong I hakalawe jong ka jing em ka jong ki Man kasngi pitre yo. man gasi ngi trailing kabe ni em ba hakarep te ki kun ngi paskol ki kun ki dang rit te ngai ba hadina bot kane ka jingle jong ibarden kan yalam lentina ka mentaki kun jong I ki badang ri nanong na Wan lang yawan yabon. Tapi sto gumno pion ay dikasan ni badan hame. Isneu komen isneu nangkong yu play nang gunung kau bala ayah kan galak bang yo bat koi lang han ka jaka ban kersan den yu aten iso ku bak ni te ke no play ilong di plan ru tatam do play nang tar di bajong di taro koi kan kason dia iso ku di jon kan jong ni nang tan ku I seu iba hayi ha sepa ro iba itu ku tak ni dai ba IT na kong play tang so ku ba play lo seu ni rang kan sai jong I balong no yalam jong kan dan itu ba la IT la ka jong ka jing em ban sa ngan nang ta ka ri ba de pat nung seu so men ni aten ni ai keli ka jing kersan ni bangi kit bok ibu yang unang pan nang di sakmat ban ai kit ya ka jing kit ko bak ya wat la te ni gerben em bangin jong ya kini jing ka bor ka jong play Tapi wan pisutu gumno piton kam sisa ban penkalano iya kane ka jindawa bardan bekam ay kambun yangi kasi ya. Wan ne di kersan ya Pak Ardan nambangin ya ga gawai jam dai konreu Pili ayu man kasngi slong di sisong song. Di pisutu ban takadaw pion aji kesan yu bardan. Di song ne pinlay ay no sipit min selai salid mo. Pi atu yangi pi wan ay slong. na To pi pisutu gumno kane kajing dawa jong pi kajing kesan tu pi bardan. ngau ba so kya so shan ba sa ngan ba yap ngan dan rawa le ya ba dan kum nai di nak ta I kalawe kan dai I su sai dia I su sai wa ro benyo klo yak tek cepat ba dan ba le klo sarkar benyo I su sai To. Dapta piwan marway na pi wan mo le chairo na. ngasuan kenang tahun ni Pi tre yu man kasngi. ngasu rep Surap. Teman kasngi ni pion le rap. Pion kenang ne. Tapi balang pi kun ro kim don nong pet kun hayan. Pion kun kanot. lai Tapi pi sutu kum noi praslong ne perlok pi ba pinyawer no non lap hasnong ndang yawer ri perlok no pinang. Mala ewer itang baki dang e bukor ban wan tengah pat lakwa wan palat ngateng yo balai yo pet play bar dan nang ne tengah wan play Pitip na ay babaran sa tanang ne. nga ina pun Ona pun pet bumay video. Iwan ro na ne ma so jauh mat habang apik. Di vai.
dari Indonesia balik ke sokar kena kasih ngap menteri kan balik ke kesian itu kan lewat ngap menteri kata Kaya gaji kerpat yung piyo melero at menta mele yung piyo pakran niya. Ating siya Ukraine namar Ukraine pun mak kejat namar lebih ke mentah lagi su bentang pi penbit pak baca cia kumne kaik benjer namar iba dan khat marwi ne sya tangan kanos ni kaik benjer hari omron bapak klik tang gue ro Lai kadang hari ngabu tang jinwai ulai terang dorkat apa dan hari ba ngana ya sini sekemat hari nyom sini su ya no ro taklen jangan nomor lada ka lai sokar kumne teh hari acing mi bro de gombak se bukan dak cing dom cing bitar Mungkin kam ya kata ka jindawa baran ban bahak kampun kafi. namar pi namar menta wadan jeng na menta lawai bi kejat ngi badon ki khun ki ti ni long kum ta pet lawai ba sedin bi hari hanga menta ngam khace so jonga ngalong kum ta ngam dabu jumut tan pi kata ka ya ta seng ne kata hari ngas bu ba tang ya ubreu ba i di kejat bendreu hari ngakersan bat ngakersan kita hari banga cepat ba ublei ai bor ba ai bor dia ba adan ba long ta ubreu ba nang bi sene skmat Tah, kuliah sibun. long tahu lo kari ini Tah, kuliah sibun. Sino? Dia dapat tahu Patau kahap ha. kahap apa esensi Clear distrik, clear konstruksi kan. hak dari konstitusi. Pi tu yangi pi wan kan umur hane. Iwan hang ne ban ay mensim ya i Barden namar ba i tang pamarwai hi ibon ban sya thangan na benta kalawe ba ke jat do jongi tengim la ho ni ban itang apa Social media. di social media di hampan se ban hal le ya la dehi ban ida hikman Di mentah ada pek i. Ada wan menta tang ila de pi gumno dang iklannya dang menta tele kam ikta di iklan. mata la jak hikmat mo no la ban am Kedai. Dia pi pin song-song ne pelik pai no na. menta tengin ni syong syong ne Ki ya bun na sitong pi pelawan. kila ya poi le mencisin to ta menta ru idang ya poi dang Tidak tersebut. Ini tang sanmut da ni kerpat juri ga sarkar ru dai bahakan ni sarkar ka ba MDA turu ni kerpat i baya ka kemen tak ga UDP ka inga bangi support lagi pa sa kipat Pari ba kerman ma. ya gisar kermen ba dai isa jong hi balandang minister ni kerpat i ba indan lang ru akan ga ba isar ba arden ba i syatngan ni kerpat ru kan support na ya kan ga reservation policy nagbanta ka ribat ka labay jongi kon samla gawat dehir pan ang ay te